kukhona ukuhlushwa okuspecific okuye kuqondane straight nethuluzi ebekade lisetshenziswa. Uma ungangikholwa, lalela uJesu esixoxela ngesicebi esafa. Athi uJesu saphakamisa amehlo sisesihogweni. Sabheka sabona uAbraham noLazarus esifubeni. Samthandaza, baba Abraham, ngiyacela ngithumele uLazarus cophoze adlule emanzini acophoze umuno wakhe eze ngapha ngoba ngiyashakulela ngabe. Wena ungakhohlwa, lamanzi akhuluma ngawo amanzi walomfula wamanzi aphilayo, umfula wasezulwini. So it drop a1 bengamsiza lo baba lo, because that water is a water of river of life. So le paradise. Uthi Abraham, ndoda khumbula usesemhlabeni, ngoba le ndoda ithi ngiyasha, uthi azoxophoza ulimi lwami kodwa ngiyasha kulelangabi, ngiselangabini kodwa hayi nakangapholisa la elimini ngaba ngcono. Kusho ukuthi la ndoda noma beyisemlilweni yonke kodwa indawo ebekade isha kakhulu kwakuse limini la. Kusho ukuthi ngesikhathi esesela ithuluzi lakhe bekuyilimi lakhe. Wena ngikwazi ukuthi la thuluzi liphi, kodwa na ungathi uhamba emhlabeni ungakalungisi le ndaba le, uyongikhumbula futhi le njoba beshutha nje nasezulwini kuyashuthwa. Uyodlalelwa ivideo kuthiwa wawusenkonzweni. Angithi wena wezwa ukuthi uma ngabe unganikela umzimba wakho ube ngumnikelo ophilileyo, your members will be instruments of unrighteousness. So noma ngabe unethuluzi elilodwa olisebenzisayo, ungazicabanga ukuthi you are better. One instrument is enough to take you to hell. One instrument. So ngathi wena mina ngifani yazi ubani phela lona hayi lo ubolile izono lo yazi mina ngcono. Awukho ngcono. Awukho ngcono. Noma una one lo onenqwaba lo kusho ukuthi lo yovutha yonke indawo. Wena kodwa ukusala lophelele endaweni eyi1. So babodwa abayobe bevutha ngapha. Amalanga bevutha kakhulu. Nesibungu esingashi size khona, ngoba ngesikhathi esesemhlabeni ithuluzi lakhe ayilisebenzisa engamfuni uNkulunkulu.